ngiyafuna kwamasandi ngamuka kaqedwe ukukhuluma kodwa manje sithina inkani yasebenza sayibona abafana sayibona umgabe lenezimbabwe aliphathi zinkani sisheshe umsiza bafana ngakhe sigole sifikile uzanenzani ufisa ukuba yintombazana cha mfowethu le ubambe iqhaza kwenu efuna kamasandi mfowethu uzizwa ninjani ngefuna kamasandi engomeni yokukhuthaza iy'ngane ukuthi zihlale esikweni noma sakhe sindawonye nebandla esisebenza nalo mhlawumbe kamasandi abantu babesibona basibona imidlini eyodwa kodwa ngiyafisa umasandi soyenenkinga le-university engathi bengakuba isikwenza bekuthande bekuthazeleke kodwa bengaphumi esikoleni bengasiyeke esikoleni ngoba ziyashuka indlela ekuya ukuthi ubani abantu abanjani Mtakashala khuphuka lashonile ilanga manje biza ifolo manje ikhale eshonile ilanga manje hawu so singakubona ukuthi uyakhupha Nzima